Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ñukanchikpura allitukunkapaq mañay. Chayta rikushka hipaka, pimana yuyaypaq achkakunatami rikurkani. Chaykunaka tukuy llaqtakunamanta, chikan ayllukunamanta, tukuy pueblokunamanta, tukuy rimaykunamantapishmi karka. Tukuy paykunami hatun tiyarinapi tiyakukpaq ñawpaqpi, malta ovejapaq ñawpaqpipish, yuraqlla churanata churashka, ramuskunata makipi aysashka shayakurkakuna. Paykunaka hatun tiyarinapi tiyakuq ñukanchik Tayta Dioswan, malta ovejawanmi ñukanchiktaka kishpichirka nishpami, sinchita kaparirkakuna. Apocalipsis 7, 9 y 10. Diosmi tukuy gentekunata payman rikchaqta rurarka. Génesis 1, 26, 27 nin, chayhipami Tayta Dioska, kunanka yakupi kawsaq animalkunatapish, hawata wayrapi purik alasyu animalkunatapish, charina animalkunatapish, sachapi kawsaq animalkunatapish mandachunka, ñukanchikman rikchaq runata rurashun nirka. Chashna nishpami Tayta Dioska runata rurarka. Tayta Dioska karitapish warmitapish, payman rikchaqtami rurarka. Kayka nishaninmi, tukuykuna ashtawan chayshinalla kashkata, mana chikankuna. Tukuykuna, tukuy ayllu gentekunami, Dios rurashkakuna kanchik, shinallataq payman rikchaqta rurashkakuna. Chaymi shuk tandari gentekunata shukkunapa hawapi churanaka hucha kan. Racismo nishkataka, mana mishay tukushunchu, shuklayallata tukuytek rurashkata, shinallataq sumaqllatapish Dios ñukanchikta rurashkata mana entendishpaka. Hechos 10, 34, 35 nin, shinanijpimi, Pedro willay kallarishpaka kashna nirka. Pikashpapish Tayta Diospaq ñawpaqpika, tukuykuna chashnallataq kashkataka, kunan mari alli yachani. May llaqtapipish, Diosta manchashpa allita ruraqtaka, Dioska allinigmi kashka. Ashtawanka ministinchikmi, ñukanchikka chikankuna kashkata kuyanata, shinallataq shuktaqkunapaq experienciakunata uyanata. Tukuy ñukanchikllataq, kay shukkunaman Dios hawa imata rikuchinata charishkata yachashpa. Ñukanchikka, apunchik Jesucristopika, wawkikunapish panikunapish shina, ashtawan ukumun tingishka kayka, ashtawan hatunmi kanllaman imapi chikan kashkatapish. Galatas 3:28 nin, kunanka, judío kashpa, griego kashpa, amuyuq kashpa, mana amuyuq kashpa, qhari kashpa, warmi kashpapish, Cristo Jesuswan kashpami, tukuykuna shuklla tukushkankichik. Shuk punllaka, tukuykunami tandalla Jesusta adorashun. Tukuy ayllukunamanta, llaqtakunamanta, shinallataq rimaykunamanta gentikunawan tandanakushpa. Kutin iglesia shinaka, kay allpapika, shinallataq kunanka, asha mana munashka, kay shina tandalla kanata mashkana oportunidadta micharinchik. Ñukanchik chikankuna kashkaka, imashinataq Diosta alabanamanka pushaytukunga. Ñukanchik chikankuna kashkata riqsirishpaka, imashinataq kushikunaman chayaytukunchik. Shuktaq ayllukunataka mashnatataq riqsinki. Wakinpika shukman rikushkankichu, kayshina mana alli yuyaykunata mana chimbapurankarayku, ima horastaq mana kashkatataq rurashkamantaka mayqanwan llakirirkanki. Diosta mañay, kikinpaq shunquta imakuna chukrichishkata rikuchichun. Diosta mañay, maypi nanay tiyashkapika alliyayta apamuchun. Chawpirinakuy tiyashkapika allitukunata apamuchun. Shinallataq tukuy ñukanchikman fuerzata kuchun, mana ñukanchik shina kaq gentikunawanpish allitek riqsinakushpa apanakunkapaq. Yaya Dios shuk alliyachik kachun sakinata munankimanchu, tiemputa chikanchik uyankapaq. Huchayllak espiritu, shamuq punllakunapi kan imata rurana kashkata rikuchichun, kan mayllapi kashkaman allitukunata apankapaq. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.